Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndolivhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Ngudo ntswa ubva Yunivesithi ya Innsbruck yo wana uri gomelelo ḽi ḓo ṱahadza vhupo ho ḓalesaho mahatsi u fhira zwe zwa vha zwo vhigwa. Vhorasaintsi vha khou amba izwi ngauri gomelelo ḽi ya khakhisa kushumele kwa ekosisiteme. Sa tsumbo, gomelelo ḽi kwama kutshimbilele kwa maḓi na u vhulungwa ha khaboni nga zwimela zwi wanalaho kha vhupo ho ḓalesaho mahatsi. Bambiri, synergistic effects of warming and elevated CO2 intensify drought impacts on grassland, carbon and water fluxes. Yo gandiswa kha Journal ya Science Advances. Vhorasaintsi vha ḽa Japan vha ri ṱhahelelo ya vitamin C i nga ita uri hu vhe na u shavha ha vhukwamani maluvhini. Izwi zwi nga livhisa kha thaidzo ya u hangwa nga u ṱavhanya. Tsedzuluso yo rangwaho phanḓa nga Hiroshiki University yo shumisa data ya vhaaluwa vha fhiraho zwigidi zwivhili vha re na miṅwaha i fhiraho 64. Mawanwa a tsedzuluso o anḓadzwa kha Journal ya PLOS ONE. Muimbi wa muzika wa gospel Ngudo Praise uri ndi zwa ndeme u ṱhogomela mutakalo wa muhumbulo. Ngudo uri muhumbulo u re na mutakalo wavhuḓi u ya kona u dzhia tsheo dzavhuḓi. Kha ri pfe a tshi ṱalutshedza. Ano kwamba hapa ndi Ngudo Praise. Namusi ari kwamba zwa muzika lini, namusi ri khou ṱoḓa amba hafha nga mutakalo wa muhumbulo, vhundeme ha mutakalo wa muhumbulo na uri riṋe sa vhathu ri khou tshila hafha shangoni ri tea u ita maga oṱhe, u tevhedzela maga oṱhe u itela uri ri vhe na mutakalo wavhuḓi muhumbuloni yashu. Mutakalo wa muhumbulo ndi nyimele ine muhumbulo, vhuḓipfhi ha muthu na kuvhonele kwa muthu zwa vha zwone. Hezwo zwithu zwi ita uri muthu a humbule zwavhuḓi, a dzhie tsheo dzavhuḓi, a kone na u langa vhuḓipfhi hawe na u tshila zwavhuḓi na vhaṅwe. So zwi amba uri arali riṋe ra sa ṱhogomela kuhumbulele kwashu kana mutakalo wa muhumbulo washu, zwi khakhisa kutshilele kwashu, zwi khakhisa na tsheo dzine riṋe dza dzhia matshiloni, zwi ḓo khakhisa na nḓila ine vhuḓipfhi hashu ra vhulanga ngaho, ngauri ndi hafhaḽa hune ra ḓo wana uri vhone musi vho no khakhisiwa kana vho no kwata vha fhedzisela vha tshi khou ita zwithu zwine matshelo vha ḓo ḓi sola nga nṱhani ha uri vhone a vha khou tshekha kana a vha khou ṱhogomela mutakalo wa muhumbulo. U thusa mini mutakalo wa muhumbulo? Ro ḓi zwi amba uri muthu a dzhie tsheo dzone, a humbule zwavhuḓi, a dzhie tsheo dzi re na vhuṱali, u khwaṱhisa na u kona u langa vhuḓipfhi ha muthu. Zwi amba uri mini? Mutakalo wa muhumbulo ri zwi vhonisa hani? Arali mutakalo wavho u si wavhuḓi, ndi hafhaḽa hune vhathu vha ḓo vha na u vhilaela, zwine ra ḓo vhidza uri ndi anxiety kana stress, kana vha pfha vho tsikeledzea muhumbuloni lune nga luisimane zwi pfhi depression. So ndi zwa ndeme uri ri ṱhogomele mitakalo yashu ya muhumbulo. Arali vha khou pfha uri vha na khakhathi, kha vha ye kiḽiniki yavho ya tsini kana vha yo vhona mushumela vhapo wane vha nga mu wana. Ndo livhuwa, ndaa. A khou guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe, dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanywa mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belren Brands is here to back your hustle.
Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 0720195843. Belron Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.